ariko ndibaza ko atari bibi ndabimenye kupiga raba kali tunamshukuru Mungu bebe bije kirundi kiratuga Pilavu yarigeze gusohokana Channy Queen byaravuzwe kenshi abantu babivuze nyene mu bimenye Channy Queen twamana kenshi ashaka ku telefone Pilavu uri he ni muhira wewe reka irindira umve isinema gira dukinire ngaha ndani kwenye nyumba najua njiwa zinapoishi yani milango yao ni yale matundu mfano wa mimi na yeye ni mfano wa njiwa ndana nakaa kwenye zile tundu zile tuwatoe wazungu tukuremwa abazungu ahanyere ku bazungu sigura abazungu ni bandi ne baki intumira kura abazungu sigura Isaac TV ho Yes, Pilavu. Kuzi wa Isaac TV murabona turi kumwe na Pilavu Msaga Sombe. Uno mutipe of course mushobora kuba mutamuzi ariko cyangwa hamwe bakaba bamuzi kuko bivanye n'ingene barakomenyereye Pilavu. Yes. Ndakanda kubaza ikintu. By the way uraberewe ndikunda aba style yawe. Kubera hasi gushika hejuru. Batubwiye ko kizira kubabaza ibiciro mwambari. Ariko ndibaza ko atari bibi. Ndabimenye. Kupiga raba kali tunamshukuru Mungu bebe bije kirundi kiratuga kirundi si cyane kabisa kubera bivanye n'ahantu nakuriye ubonye abana nkuko wibukiki banyuza kera igihe nk'ikiri ku ishuri cyo kuri ku ishuri nakumbuka shaka kumenya nawe wavuze ko kirundi kitaduga sana ubonye nk'aka gapeti ngaha kabonye nk'aka gapeti ngaha ngira utugiye sekera wakora kiri mupeti sana wibuga wati mana yanje naragabono vrema ungana n'umupeti naragapeti wewe mukanga mu gatanu uri mu gatanu wakora ibiki sana mu gatanu nakora gukina umupira cyane nakora gukina umupira rero mu gutaha muhira nata cerewe cyashika ku nkoni okay sawa muverenga mugende bana mugende mutubise sawa mugende mutahe bana mutahe ukuruko Pilavu yagora akiri muto mugende Pilavu musigurike Pilavu ni mutahe muvinga hello mugende Pilavu musigurike Pilavu bivana n'izina ryanje rya muhira bakunda kunyita Peter so nakubwiye ko Peter shirako Pilavu uko Peter love yavuye romantic sana tunapenda mapenzi haya acha kunambia kabisa okay biboneka uko uri umuntu ukunda urukundo cyane ariko anyene abantu benshi bashaka kumenya ati uri umuntu ukunda urukundo of course nkuko byivugiye ibintu byose bijya biragira source yavyo birafise aho byaje biva source kugira love ije iyo uvuga ati reka nkate p kubite love byavanye no kuntu nyene urumva umuntu uri umuririmbyi canke winje mu muziki tegeza kurondera ikintu canke izina ijana nawe so mimi niliangalia nikasema acha nijiite Pilavu kwa sababu naona Pilavu ni jina ambalo litakuwa rahisi hata kwa watoto wadogo watawe kulelewa watanijua yes for real uli romantic kabisa for real uli romantic kabisa cyako muri musi wa mbere utaraga umukobwa wari muri iyi situation like utari gutaka ufite ngaha na bitanguye kera bro imyaka 13 ubu ufite ngaha ubu mfise nka 25 ubu ndakuze papa ndakuze n'ubwana bwasazi okay nyaka 25 sinike ariko abantu ari utuntu twisho wakina kumenya ariko turaje ngenda kuravye ndabona ko ufite look y'ubusani kwa mode yawe mu kwambara ninde kugira umuntu uraba sana mu basta bo hanze cyangwa mu Burundi arono wapije simbona nta role model ugira jabo na role model wanje ni Pilavu nyene nyene Pilavu nuvuga ati jida kundi ngo n'umusti to base top 5 abastari bazi kwambara mu Burundi top 5 abastari batanu bazi kwambara sana ndio matatizo swagura zita sana ndabona okay si cyane mga so wasanii ambao wanavaa wapo sio kwamba wapo lakini
siwezi kuwasema kwa sababu wapo wengi. Yeah, wapo wengi. Top 5 wa kwanza ni Pilau. Okay. Alafu wengine wanafuata. Inderandi nyuma hachaza nderandi. Hachaza bandi. Uruta kwambara. Ibiri babiri tu nta ega kibazo. Oya. Jemvuga ndumwe gusa. Yambara ndumwe. Yes. Lolo tumshira muri top lolo. Nati kwambara. Mtafuta muulize. Wewe urazi mzo kubegwa burya biraba ibona bari bariko bararaba umuntu. Bari umuntu akuraba bati shi mutipi yambaye ibikiri panaro bitawutse nani. Arabona muduko. Ese nzo ati nukuri vuma tukaraberewe kwa kuri rero uravye nka lolo nyine mubona. Arabegwa for real. Nyumva staba biga sana. Bivanye na bene nyene ukuntu yambara. Sinabivuga ko kuyi. Nacho bivuga. Bila barega kwibana sana kugira nyene ngo mvyita kwiteranya n'abastar igase kwiteranya ifo barivye mwuguruka mu mutwe menye yuko ibisanzwe none n'abantu bisana ukunda ego ndagoje ati ndagoje for example ati Spanish na reka tufate Bell Nice ndazi kwambara ku tubundi for real kuri wowe urafise cyangwa basi guyawe hagati yawe Spanish na nindi kwambara cyangwa mu kuririmba reka tugire kwambara kwa nivyo turimo mu kwambara bose barambara voilà arinda barabego bose yeah sawa ko beza kifa cyane bacataga ko baternari sawa yes Pilau ndiko ndagira ku maboko wambaye isaha nimba isaha zibiri ni byarazananye yego yeah in a complete ni nonga yes ariko ibiri byuma ibi studanga ibiri byuma yarja ni pesa yarja no ni pesa ili pesa metumika Pilau yaravuze igyo isonge warimba ina Channy Queen kwa go yes bongela ngoma kabisa nyimbo kaje shaka kumenya kaza idea umuntu agwa idea ati murondere Channy Queen mukwitana urugoma yarinde cyangwa byari mu ndoto za byari mu ndoto zanje so Channy Queen akuze umubona kuri nyene kwa naramukunda vraiment namukunda kuva kera n'umuntu nakuze mbona ni legend yakoze byinshi yaririmbanye na benshi so yani nilikuwa nasema na wish siku moja nikipata time nikifanya naye nitafurahi sana. Mwani basta mstari uishinga vuga ati ndanyotesha kuzoririmbana nawe ninde? Mu bahungu cyangwa mu bakobwa? Bakobwa of course. Bakobwa. Barahari ariko soni tuzavugiye. Nzabavuga nzabavuga. Bahungu na wishinga ufise bahungu? Nta ndoto ufise ati je ndafise indoto yo kuzoririmba. Isaac. Mu bahungu. Wapo barahari. Inde. Barahari. Inde. Menye uko barahari. Yeah. Okay sawa. Itandukaniro rya superstar na star niri. Star ni umuntu azwi nyene bisanzwe ariko mu superstar ni umuntu azwi cyane kurusha. Pilau uri mu baki hagati yaho uri Jenny nkitangura underground mu underground ndi muri upcoming. Okay. Yeah. Upcoming. Okay, kandi bariko babikora neza. Umwe mu basore baririmba neza. Ariko ndavye video za umenga video za zirimo inoti sana Pilau. Tujya so guheruka gusora hirya yejo video sana. Tomirat. Muri tugirane yica gatusigure ijambo igendere mutaza cyagagure. Wihende ucenge nakini. Ubwo mucenge ibi Tomirat yayisigure. Nicyatumye ndamurondera no mutipi. Yasohoye indirimbo. Tebwo. Babwiye iratebwo. Sivyo ndakuvuga baje kuri channel bayirabe kabisa. Ni song navuga ko yavugishije benshi Domidat. Cyane. Domidat bisigura give me that. I like that. Yeah. Give me that. Yeah, give me that. Yeah, give me that. Nipe hiyo, I like that. Nataka hiyo, napenda hiyo. So niko bisigura. Micho shakicho igiki vyoose igikirero kuko ndavye ijya video ndiko ndayiraba like hari ibintu by'ikimomi ujya mukundi y'abasore bakunda ujya mukobwa ndibikatware gukorana igare muri Rise Active yakoranye na Starboy aramubaza agize ibintu avuga ati abahungu baramutinya kubera yuko bibaza yuko agyamana n'abandi bakobwa ni mu lazy bien niko yabivuze ujya mukobwa sawa Pilau wamubone muri interview waruzinanye nawe ujya mdada canke mwahuriye je ni tuzinanye
baramunzaniye umuntu nyene yamaye nomero yiwe ambwira umudemu ushaka umukobwa ushaka umukuru video ufise bijya bintu nyene abasore bakunda so bijya nyene so baramana ibisabufa ibi ostronyonyo iminofu byose birimo okay yeah arama nomero yiwe ndamurondera araza tuvugana cyanamushye muri video sawa yeah give me that yes song shaka tuyisigure bukebuke ahubwo tarayisigura shaka kwanza turirimbire gato turirimbire kandi rero je shaka apana na reflay ihoze bazogenda bayiyumviriza hariya igavye kuri couple ya kabiri twagiye Navokata taratibu mama mimi kama maji kwako natuama tunajua vile naipenda nyama sichomoki kwenye penzi nishazama baby come on and step up lady give you one more shot baby come on and step up step up biringita yani kama jana naipenda yako taiti pia rabana nanifurahisha navyowachana vijana yani we hujui tunavyokupenda sana te amo nakupenda sana te amo milele tutachana baby give me that I like that give me that I like that najua kwenye tundu watu wazungu riba tushaka Jiwa kwenye tundu tuwatoe wazungu mami punguza tundu mwenzio sina gundu kitu kama hicho okay iyo song aho nyene hateye ikibazo ndibuka nawe postinze akajambo ndaga postinga kuri Instagram uvuga ati ndataginga abantu benshi uvuga ati shaka please muze dusigurire indirimbo gato najua kwenye tundu uwatoe ni watoe tuwatoe sisi wote tuwatoe wazungu mami punguza utundu sina gundu twagiye najua kwenye tundu njiwa kwenye tundu kama njiwa kwenye tundu ausema njiwa kwenye tundu njiwa kwenye tundu najua kwenye tundu ni wewe yani tena sawa njiwa kwenye tundu yani kisigura mu Kirundi turi mu Kirundi ubisigure ongea mu Kiswahili utasigura sawa nta kibazo njiwa kwenye tundu mfano wa wewe reka umve irindira umve isinema gira dukinire nga ndani kwenye nyumba unajua njiwa zinapoishi yani milango yao ni yale matundu mfano wa mimi na yeye ni mfano wa njiwa dana nakaa kwenye tundu kwenye zile tundu zile siguro ijya ndimbo iyo ngene isigura avuga ati najua kwenye tundu njiwa kwenye tundu bisigura mbe njiwa ni gute mu Kirundi hewe intuma ziba mu dutoboro inzu yayo bifise dutoboro sawa twagiye tuwatoe wazungu tukuremwa abazungu ahanyere ku bazungu sigura abazungu ni bande nabaki unajua mara nyingi nani intuma irakura abazungu sigura tuwatoe wazungu nilitafuta katerme ambako kaza kuryosha walikuwa ndio marime sekola pela rime amavina twagiye tuwatoe abazungu kwanza linda abazungu kwanza nini haujaelewa yani sijaelewa basi ndio hivyo watu sawa kupunguza utundu yani nadhani unaelewa mimi sheri gabanya gukubagana ntukubagane cyane bebe manzio sina gundu igundu ni iki bujya mu Kirundi jalo gundu aho ni kibamia Kifaransa hapana yani baba bahungu badashoboye ibikorwa mu cyumba ndazi gundu ni mikosi sheri je nta mikosi mfise ntugira ubwoba aho nyegera fresh hama dusora abazungu nibyo se kuririmba no musore papa Kiswahili kwa vizuri nakubali ziandikira
yani wewe unajua uwezo wangu. Ariko rero ikindi gice kiraza aho nyene ugatusigirira ibintu by'intuma zana ibintu byariya bya minga na ruyonga tugaruke ko ujya mukobwa washize muri rya video ari umudata nyene kandi ibintu nyene urabona ko biri wazi nyene ujya ntiwatinye yuko byo kuzana ikibazo ingorane like imbere babone bavuga ati ngo murata muko muri ca karanga n'imico ndatse ntigize uti ntigeze yambara ubusa yambaye ubusa hajya arambaye ubwiza ati mundabire iyi video neza akimda gusanya ushiremo amasere iyi video bayerekane neza bukebuke yari yambaye arambaye nyera kaja hejuru yawe nibi boro nyuma video ndio nitaka afanye vile acheze vile kwa hiyo itabidi ufanye hivyo naye akafanya vile kwa sababu nilimlipa frank ariko biva n'indirimbo ingene ivuga byabaye oblige ko biba kujya okay feedback ije ndirimbo ni gute barayakiriye neza cyane mugabo ariko abastar murabona ko abarinji b'abarundi murabona ko muriko murinjira mitima y'abarundi omwe canke mengani bana babona neza abarundi sinzi ukuntu kuvuga unajua mimi nafanya muziki mzuri nakora muziki mwiza kandi urazi kuririmba pilav none ubuzingora ni yahe kugira basi nuko bitana 10000 views kuri YouTube cyane ko sinda bibonse urabiye umuhari genda yo umurari umurari Dari umurari okay nice bakufollowinga talent kama ufite management TP Love ndafise management ya TP afise note kwe none turumvise ngo bagira mugure studio record byahereye he man zarapoye corona cyahera corona wa mu boss wa muri Amerika avuga ati covid urabona nkajeje ndije ndamushyuza amahera urabizi ujya mu boss ujya manager ari hano manager wawe cyangwa manager benshi ubuzima buzira abakobwa benshi muri Saudiya Oman he namakuru avugwa we vuga ndakoze screenshot urabahakanye bahakane twumve Saudiya Oman Qatar Kuwait ndikunda kwitira isoko Pilav mu gusozera tsi nk'abasozera igihago cyacu iyo ndirimbo ya Gimira indirimbo challenge nyinshi kandi ibindi waririmbye ndumva rega ko washaka kubiririmba nko guteka attention y'abantu ariko niko numustar byose birimo urafite dream yo kuzoba umustar cyangwa ufite dream yo kuba ubusare burahari uraba umustar umbona gute uraba umustar umbona gute umustar ni kuvuga umustar dwashaka kuvuga haruzi tugeze kuvuga kuzo kuyagarambira ati umustar ni note urabyemera just wapi ubusare ubusare ni note yego ubusare no kumenyekana okay basi hari umuntu ashaka kumenyekana akaba adafite amahera byose birimo okay sawa okay sometimes uri mu cyumba uri wenyene ibintu ukunda kwiyumvira sana nibi cyangwa ndakwiyumvira amahera amani nuko kwimana amahera ukora iki turekanye n'umuziki Pilav hari ibindi bintu nyene nkora bima amahera umusana atabakobwa kweri birajyana birajyana msani bila madem kweli inawezekana mbona mimi sina madem sina madem Saudia yote ni yako wale ni watu wale wana support muziki wa Pilav wanapenda muziki wa Pilav so bakobwa wa Saudia mwabyumvise bajya bakora bagikurondera ubuzima muri Saudia bagikurondera ubuzima muri Oman endeleeni kumsupport Pilav mandem kumusupportinga Pilav ariko bijya gukora video mu byihoze barakora call video bajya bakora ndabi murazi na yitwa kumena urabaye Jewe ndabyumva urabaye ndabyumva kuri Starboy yego Starboy afite benshi ndabizi rero rero nawe ifo ubigabanye wapi je sindimo kabisa muri ibyo bintu urazi yuko masturbation zica mu mutwe zirica kunyeto zirica kabisa kandi ndabizi none abakobwa buzuye bagabo nta kanyameri kutera wapi
umwana wa Arivugiye akanyamerika nagutera wapi nagote wapi hari mascribe kaga none ko wari wibagiye gahunda dufitaniye kandi twari twabivuganye nyuma y'iminota mike oya akazi man wapi akazi kenshi okay akazi kenshi abastar benshi ni mu challenge amazi misari ahari ngo mu bastar benshi urumva nto umustar udafise umukobwa musohokana first note yo maleki ole wa mama manager nkaro n'abastar bamwe ngo banazwi igende bivugwa ngo bafise abakobwa bafise note birashoboka naje bandonde je nishakira amahera hari ico baga no si support unagawa mbe ni support unagawa mbe hapana ni support waje na pesa zao tu support ili tuweze kufika mbali okay sawa yes ibyo babibi ariko je ndabimenye vrem naho biruko naho abasare munda kubinyegeza ariko si biri ndabimenye ibya Partage heruka kugira like kuchi bijya bintu ndaberuka kera man ndaberuka kera kuko narakijijwe ibyo bintu sinkibikora keresha kuvuga cyane sinkibikora kera akavuga kera ya Pilaf ndaberuka kera ego kera ryari Isaac menyoko umuntu w'umuhungu menyoko hace nk'imyaka 3 yani imyaka 3 ni mike ni mike imyaka 3 ni mike uramaze kujyama mu hoteli like najyari nari muri concert muyinga ntara muri hotel ariko narumwe wewe bikunda ko wirara nawe kubera wewe bisabike kwirara wewe bisabike okay sawa reka byihoze nibavuga ngo ndikunda kwagiriza ngo ndikunda gusatira reka byihoze yes ariko ko biri kose je ngene ndambora umuziki wawe urafise kazoza kandi big up and kufise n'abantu bagufasha baki bagufurnisura kandi nziza urumva biragoye cyane kubona umuntu umuririmbyi upcoming asora video nziza ihagaze neza biragoye sana biragoye kabisa ariko big up sana biraza bukebuke merci n'amamedia azogufasha tu bame support gusa nico ndabasaba okay nta kindi sawa mu gusozera kabisa bimwe rero byagirira nakuvugwako Love yarigeze gusokana Channy Queen wapi sivyo yarigeze kuvugwa byaravuzwe kenshi abantu babivuze nyene mugabo none abantu bavuga ivyo bikwiye mu mutwe Love bivanye yuko Channy Queen ni umuntu wanje ni umugenzi ni umusista twamana kenshi mwamana kenshi ari muri studio arashaka kuntelefona Love uri he ni muhira simba muri studio ariko karibu baba unatengeneza unajua Channy Queen ni mtu ambaye amenisaidia sana na bado anaendelea kunisaidia amenisaidia kwanza support amenisaidia basi kusaidia na pesa unafanya kazi yote kusaidia na pesa yako hapana mimi habari za wapenzi hapa hamna ndugu yani wewe Channy Queen kabisa ni kaka na dada mubimenye ni kaka na dada yes kabisa ariko rero amatelefoni musangira mama banje baravukana bisanzwe na gisaza gute mama banje baravukana bavukana mugabo ni musista wanje mu muziki okay hari kindi bashaka okay nasha bazo bila ndakushimire twazeretse merci sana bimaka ndaryohewe ariko umutipe yanjanira nje wangu urazi ko je nari ngitanga ibiganiro ariko urumva nabaye none tegeza kugikora kuko abana ko ndumva kubura sana ariko twa turi kumwe nawe Starboy bari hajya aba Santa Delisa bari hajya sa fresh kabisa ariko ndaraga n'umufrere wanje babone ko twari turi muri barabara ko twatira black kabisa tuna enjoy maisha mtaani enjoy hewa nzuri hewa huko nasikia nzuri kabisa cyiza cyane akaga keza kabisa ndagushimi merci sana none wose gukonyene gutanshore ndaguchore wote uzobivugana nzogutelefona batagenda ni note cyangwa amafaranga bagendanye no wapi uno musi nagendanye amahera mara ari muri kandi usanga baje n'amaguru na we nafise umuduga man
telefone no mubaze Kelvin ujya ntabesha ndamuzi nico kintu cyabukubwira none nchorera none wenzo guchorera ama mufuko none nzo guchorera hanyuma nzo guchorera hanyuma man okay fresh kabisa utraga leo ni show love show love ni show story show ndio cyane wewe uri capable kuvuga indimi zingahe pila ni Kiswahili Kirundi mugasi cyane Icyongereza cyo kudoda ariko si cyane man haga miss mu Kirundi ni miss tuvuze miss Isaac samani mu Kirundi miss ni nk'umukobwa nyene miss mu miss ni umukobwa ameze nk'uwonze yonze umukobwa yonze none hari ikintu ushaka miss kenshi bakunda kwikoresha mu Cyongereza okay miss and mister miss and mrs mrs Yes birimwo none Cyongereza je narirutse man je narirutse anga mokanga waragisho ushaka kumenya ngo moyana ko reka certificate ngira efezitatu za covid coronavirus yakumenya umuntu arwaye coronavirus tumenya gute tumenya sitatu iranga umuntu arwaye corona kichwa kinauma vuga mu Kirundi umbiriza sawa sawa bavuga mu Kiswahili kichwa kinauma kupiga nini kutoa chafya yani kitoa tu chafya na makoro mafua mafua sasa kuna chafya na kuna kuugua mafua pia ndio corona hiyo yani kitu hivi tarume mwa corona baba mimi sio doctor bana twende basi nikasubiri hali ya wewe bana kamera hali watu waendelee kunifollow watu mashabiki zako mashabiki zetu aza tunaona n'abarundi bandanye kudusupportinga abaririmbyi following hiyo iko mbali hiyo iri kure shaka mfashe Ebale tunashukuru sana watu muendelee kunisupport kunifollow Instagram natumia Love Official, Facebook page natumia Love Official alafu pia YouTube ngoja sana malizia YouTube basi YouTube ya nini kumbe ananibania kwa Mungu Isaac TV. Oh.